Mama. Nosi, mwana Ntombi. Njani? Ngiyaphila njani wena? Ngiyaphila na. Utheni ungathokho right nje ntombazana? Yo. Ngidiniwe ngizibona angizazi manje. Jonga ke sisi. Yikliniki. Yikliniki ngizoyenza yonke into apha ekhaya, wena lungiselwe ikliniki uyayazi bana kaloku enye into uye ucimba into nje ewiki kanti i-serious. Pha ekliniki zafika uncedakala. Zawusheka senza yonke into apha. Hambe lungisa phuthume ekliniki. Ngiyakuthanda uyeva? Thatha nangamarhebe ntombazana usiphathele wona. Hamba ke la. Zawusheka senza yonke into apha ekhaya uyeva? Okay ke Ntombi. Bye sisi. Sisama kale zanga akabule kwini ufuna ntsema nisebenze kancane ngasisona igama nguzolani ngafika kakhulu ukazolakhe igama sisa Mina igama lami ngingosiphiwe. Nasiphiwe uhlala lapha sisa Yala kwalapha eMabale. abenavuka igama lakho sisa wazona umhle indlela emhleni ngayo nje nephepha alonge lapha kwena benfethu sisifamani sacela nje uncede nje apha ngama-numbers wakho masisonzile uqhubeka ubona ubuhlungu njengawo mani 073 Yo, bheka, yazi ndisatsho into zakho, izapha Ntombi. Nosi, yinto mnandi umntanami. Hayibo, utheni uhambe njani ekliniki na? Zohlala. Kutheni Ntombi? Hayibo, wengenzi kumama wakho intombazana engekho phela kwayo mama. Kutheni uhambe njani ekliniki? ingathiwa ne-fever. Kuthiwa unemkhuhlane? Mama. Ndiyibona lento uvela ungene sowubaleka. Okay ke sisi. Hayi ke kulungile, ndiyakubona mani ukhathele. All right ke sisi, hayi ambolala ke mntanami, ubrother wakho ndithe makaqine mna ndizawugqibezela upheka. Ambolala ke sisi. Sekuyisikhathi umama nobaba bangenele othandweni lami. Sekuyisikhathi hey ubaba nobaba bangenele othandweni lami. sesibonga kabam mfethu abona ngoku ndibe nenye umntana apha emtsukwini mfethu yabona ngoku lalapha mfethu lelinye yelomelo nje mfethu wena nogedli ndiyandiba ndiyatsontswe ngoku hayibo ekuseni umasolo uyajola vele benjalo ke nakwena ukutshonela ndiyajola haya sibonga indokhela mfethu bothina abantu relax boys kawena uzijole enye khuleka la ungenabo ngiphethe ntwana ngathi wena nentombazana hayi akudibani ngabami mina awugcine kudala into zakudala lezi manje ngisanga ama-secret location inkosi yakho siyabanda mfethu ingqi yakho lele mfethu handa kucebisa futhi ngisithi zama imithi Hey, hayi lani uthi sebenjani? Uthina naba?
ke wena wethanda ukwazi igama uzolenzani igama lakhe Ka uthethe Zolani thana nabani igama lakhe nguNosiphiwe mansisi hayi uNosiphiwe yakuxelela kwalezo zitya ihlamba yakho uzothi uphule ngoba yo ndizaba ngudadewabo sendizibona ndizaba ngudadewabo makeza apha ekhaya pheze ekhaya hayi mthathe hayi ngifuna uba ngudadewabo kaloku yo sana Olet, uthe ngani kumntasa ngimbona lamalanga lo evale kamera lakhe. What's going on? Hey, andiyazi tuxelele. Uyakhumbula ngalamini ndandikushawuta apha ndisithi uzawuklina apha endlini. Wayisiya ekliniki ngaloo mini. Okoko uNosi wayenale fever ukusukela lamini. Uyambona manje lapha endlini ndiyambona ndiyamqaphela mani ngokuba akasekho bubbly futhi nokutya uyamqaphela uba Akasadli. Why? Inkosi yami. Andiyazi mani ikhona kodwa iproblem emntaneni mami indenzela iwari lento mina ngazi nawe uyamqaphela. Uke wazama ukuthetha naye wena? No, bengahlangana naye. Wozivale kamera lakhe phela. Ngibona ulokumsheka nomama kodwa andazi why. Hey, tozini nabantwana ndazelaphi kaloku wayenemikhoyo izinto zenu. Kodwa nje kona ndiyambona nama akekho right and ukusukela ngela xesha wayenefiva ngalamini wayekliza kusukela nje lo mini nje kwayena ke uyamazi mosiba umwakho uhlalela lapha ecaleni kwami. As distance uyazivalela akasayina sezithomini zakhe andimazi mani yonke into uyaqaphela lapha endlini yonke into yenziwa ndim ingathi khona lento emtyayo. hayi kodwa ndiyamvuyela shami umntakatata yini uZolani kunini washumaneka bethuna yo kunini hayi shame and ufumene umuntu orayithi yo laa mntana ndimthembile hayi ndimthembile shame yo hayi andizikholelwa kodwa ezinye izinto cabe ukhulile shame umntakatata hayi ukhulile ubhuti yena wonke kaloku picture kamama akazuvuya Tupe nguvu Baba, tufariji tena, maana neno lako ndilo nguvu yetu. Utupe nguvu Baba. Ola amazwe yathi ball. uhlele ntona wena wedwa lapha Sashawa umoya ekhaya umoya nje. moya wena bazithumane banje ngabo Akusizile bologelo nini kusile bulili kuhlala lapha mfethu azokumosha bologelo. Ayimosha ngincedile mntana ngikhuphe entweni ezininzi lo mntana Ngimoshile poza yami. yena okwakunini ngoko mfethu Angisakwazi yabona uyimana ngikwazi. yabo into yami naye ngoyenye uyavunda yami lemgangatho phezulu siyangaba mfethu mana mntana uthi ufuna unibona mankabamba anali xesha elinintsi khawuyeke mana ufuna nibuye mfethu mana njengoba siqalile relationship yathemba mna uba asoze ndikuphule intliziyo siyaqhubeka nje nayo nje iyohamba kahle nje yikho into ezosiphazamisa nje mna ndizithandela wena nomntu wam nje ndimthandayo mhle nje asoze ndakuphoxa and asoze ndakushithela ndokwenza isiqiniseko uba uhlala wonwabile xa nawe uziva mnandi uziva happy asoze ndikuphule intliziyo. Ndiyavuyiva loo nto and nam ndiyakuthanda kakhulu futhi Serious? andifuni ndahlekana nawe. Really? Mamazi yam ndithanda mna ngesitelafoni xa Ngiyacela unguzizwe ngathi uphela amandla, ungisize ungagive up isitanda thatha wami, ngoba isaseyindlela indlela yethu nawe,
ngiyacela ungizizwa ngathi uphela amandla ungisiza ungagive up isithandwa thatha wami awungobi saseyindlela indlela yethu nawe wena ngiyacela ungizizwa ngathi uphela amandla ungisiza ungagive up isithandwa thatha wami awungobi saseyindlela indlela yethu nawe sukela ngisemncane sithandwa ngikhule ngithanda bheka manje ngimdala kodwa Sicela sami. Ngizahamba manje uthenga i-drink man-shop. Okay, khawuleze ke. emathemba aphelile emathemba aphelile emathemba aphelile ngicela ningikhulekiseni inyanza leyo ngicela ningilekeleleni inyanza leyo ngicela ningilekeleleni inyanza leyo ngicela Nosiphiwa. Nosiphiwa. Nosiphiwa vuka manje kuye kuhlola manje wena Nosiphiwa. 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 Nosiphiwa wenzeni? Kuvuke manje Nosiphiwa. 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 Nosiphiwa.
ndixolisa kakhulu ungaxoleli into yokubana ndi-HIV positive kwaye loo nto